Vi ste govorili o Krstu Popoviću i pisali o njemu i samo u par minuta, za minut, dva, da li je on za vas bio heroj ili vitez, tako ga je okarakterisao akademik profesor dr. Šerbo Rastuder, koji je za njega zapisao da je bio paradigmatični vojskovođa koji je brinuo o svima osim o sebi, svjestan da se za njega neki drugi pobrinuli. To su riječi akademika Rastudera. Znači, da li je on za vas bio heroj, patriota i vitez ili ono nešto drugo što mu osnovano ili neosnovano, tendenciozno ili zlurado ili makar sa malo elemenata istine, a ja se naravno ne slažem sa tim kritikama koje upućuju na račun drugi pripisuju. Znači, riječju vaš kratki osvrt na lik i dijelo generala Krsta Popovića, s obzirom da je ta tema i dan danas vrlo aktuelna u Crnoj Gori. Radi se o izuzetno inspirativnoj temi, o krupnoj istorijskoj ličnosti kroz čiju se sudbinu prelama tragedija crnogorske drame 20. vijeka, od nacionalnog vođe u Božićnjem ustanku, vojničkog vođe slavnog Božićnog ustanka kao odgovor na grubu aneksiju i nasilno aneksistant i debelaciju, što bi rekao Živojin Perić, priključenje Crne Gore Srbiji. Dakle, od čovjeka herojske Crne Gore, od čovjeka trageda Crne Gore, od ratnika nastoje mirotvorac u Drugom svjetskom ratu koji se borio doktrinom sa svima i protiv svih i sarađivao sa svima, a istovremeno bio i protiv svih, što je jedan duboko ambivalentan odnos, ali je to radio samo iz jednog razloga, radi dobra Crne Gore, radi spasa Crne Gore i Crnogoraca. I jedna od njegovih poruka iz jednog čuvenog proglasa iz 1942. godine glasi: Crnogorci, ne dozvolite da nestane naša zemlja i naš narod i da na njenom grobu bude zapisano: ovdje je nekad živio jedan veliki slavni narod. Ne dopuštite, Crnogorci, da nestane Crne Gore i da nestane naš crnogorski narod. Iz tih razloga... I kako završava taj proglas? Čini mi se... Budite Crnogorci i mislite crnogorski. Ali, dakle, on je nacionalni revolucionar, nacionalni emancipator, za razliku od drugih projekata političkih koji postoje na političkoj sceni u diferenciranoj i tragičnoj Crnoj Gori od 1941-1945. Dakle, u Drugom svjetskom ratu, dok na jednoj strani imamo četnički, velikosrpski, anacionalni, agresivni, denacionalizatorski i asimilatorski politički vojni projekat koji radi ostvarenja svojeg političkog cilja vrši masovne zločine po Crnoj Gori. Na drugoj strani imamo komunističko-partizanski narodnooslobodilački pokret koji svu svoju vizuru iscrpljuje u borbi antifašističkoj protiv stranog okupatora, ali ne sagledavajući duboke dimenzije nacionalne emancipacije Crne Gore i koji je nadredio borbi protiv okupatora, borbu protiv denacionalizatora i okupatora. Dakle, on je kroz 4 godine, od one 4 godine svoje zaista hrabre borbe i patriotske borbe protiv stranog okupatora, nije vidio 1000 godina borbe protiv denacionalizatora. U tome je Krstova veličina, jer je Krsto pošao u rat sa klasičnom doktrinom koju je već ponio kao velikim životnim i ratničkim, političkim pa i filozofskim iskustvom, doktrinerstvom iz Prvog svjetskog rata. Nije veliki rat za mali narod, nisu velike ideologije za male nacije, jer i u Velikom ratu, što ste vi često puta citirali, mali gube i kada su na strani, mali su gubitnici kada su na strani pobjednika. To se zaista obistinilo, tako da velikosrpski program i projekat protiv koga se borio Krsto Popović u Drugom svjetskom ratu je kao trajniji usud Crne Gore i njen trajniji okupator, jer je okupator koji smo vidjeli da postoji još od Nemanjića, od Raškog pokoravanja Dukli iz 183-186. i kroz cijeli genocidni program Srpske pravoslavne crkve kao supstituta za srpski državni program, jer Srpska pravoslavna crkva istupala kao, istupuje kao prevashodno i par excellence politička, a ne vjersko-crkvena institucija religiozne mistike. Dakle, cijeli taj projekat se odvija do danas, dok na drugoj strani imali smo komunistički projekat koji smo vidjeli kako je sudbinu doživio, da se pervertovao u kapitalizam, da su proletari postali vlasnici, da se komunistički pokret odrekao svega, čak i svojeg imena, samo nije vlasti. Znači, projekat koji je također imao u sebi ideju savršenog društva, utopijskog društva, bio je globalna utopija, ideja savršenog raja koju treba da pravi idealni ljudi, ali taj projekat je u globalnim okvirima propao,
i taj projekat također je nudio kao istočni projekat, kao istočnjački projekat koji je zaživio u Lenjinovoj i Staljinovoj Rusiji, doživio je krah, a za njim, potvrđujući prije toga u Drugom svjetskom ratu svoju imperialističku politiku, jer mapa Evropi iz 1945. daje Krstu Popoviću za pravo. Nije se Sovjetski savez na čelu sa Staljinom i čitav istočni lager borio za oslobođenje naroda istočne Evrope od fašizma, kroz svoj antifašizam, nego se borio za imperijalnu podjelu Evrope. Pa je taj sovjetski lager osvojio bio i Poljsku, i Češku, i Bugarsku, i Rumuniju, i Mađarsku, i čitav niz zemalja. Dakle, doktrina Krsta Popovića vrijeme je potvrdilo. Ta se doktrina pokazala kao istorijski ispravna, istorijski vizionarska, jer ona je usmjerena odbrani Crne Gore od aktuelne srpske, velikosrpske denacionalizacije, smatrajući je trajnijim usudom i većom opasnošću po Crnu Goru od četvorogodišnje okupatorske, profašističke, fašističke i nacističke osvajačke imperijalne politike i sile koja je bila tu prisutna, ali koja je bila, kao što smo i kroz istoriju vidjeli, jedna prolazna istorijska pojava, jedan istorijski provizorijum. Za razliku od nečega što ima trajno obilježje i što je trajni usud, sudbina i, nažalost, zao udes Crne Gore. U tome je veličina Krsta Popovića i njegove doktrine, koji svih njegovih saradnika koji su pravilno procijenili kao naciolozi, i političari nacionalne revolucije pravilno su procijenili sudbinu malih naroda u velikim svjetskim događajima. Naravno, gospodine Cimeša, ne možemo sporiti patriotizam generalu Popoviću i zelenaškom pokretu i njegov ogromni istorijski doprinos za i savremenu emancipaciju Crne Gore, kao što ni vama ni meni ne pada na pamet da negiramo i pored mnogih negativnih, loših strana i pozitivne tekovine crnogorskog antifašizma i NOB-a između 1941. i 1945. godine. Ali ja naravno kao istraživač uvijek razlikujem crnogorski antifašizam od zloupotrebe antifašizma u jednom revolucionarnom stihijskom teroru jakobinsko-boljševičkog tipa koji je želio nasilnim putem da preuzme vlast i koji je odgovoran za smrt mnogo nevinih ljudi. Znači, svaka medalja ima dva lica i ono koje je pozitivno i ono koje je negativno, tako da ne bi naši uvaženi gledalci zaključili da mi olako izričemo, i ja kao voditelj i autor ove emisije, vi kao gost, sudove. Nastojali smo da im damo objektivan kontekst. Samo mi na kraju odgovorite sasvim konkretno u jednoj rečenici na pitanje da li je za vas Krsto Popović bio nacionalni heroj i junak ili je nacionalni heroj i junak onog viteškog, riterskog kova, ili je bio kvisling i kolaboracionista kako mu neosnovano pripisuju određeni, neupućeni i ideološki zastranjeni politički i drugi krugovi. Za mene je Krsto Popović heroj, vitez, nacionalni revolucionar, emancipator, dobročinitelj crnogorskog naroda i borac za pravo svih malih naroda u svijetu, a također sve to i veliki vizionar. Jer doktrina njegova i njegovih najbližih saradnika, a moramo se prisjetiti da su njegovi saradnici u Drugom svjetskom ratu bili najveći crnogorski intelektualci, akademici, čak i nekoliko najviših međunarodnih akademija nauka. I mnogo ljudi koji je pristupilo partizanskom narodno-slobodilačkom pokretu. I mnogo ljudi koji je na kraju pristupilo i pobjedničkom narodno-slobodilačkom partizanskom pokretu, ali ljudi prije svega koji su napravili doktrinu slobode i doktrinu emancipacije i doktrinu opstanka iznad svega malih naroda i nacija u savremenim uslovima opšte globalizacije, u uslovima kada su mali narodi izloženi denacionalizaciji većih od sebe i ne samo agresivnih većih od sebe, nego i jednom globalnom denacionalizatorskom konceptu. Jer sjetimo se da su oni jako dobro procijenili Drugi svjetski rat kao borbu imperijalizama zapadnih i istočnih i da se ta borba imperijalizama nastavlja do danas i da će se nastaviti u budućnosti. I oni su tu locirali poziciju malih naroda kroz nesumljivi i neprikosnoveni pacifizam, jer mali narodi nemaju što da traže velikim ratovima.
i velikim ratnim požarima. Dobro, gospodine Cimeše, bilo bi zadovoljstvo sa vama voditi dijalog.